La khain koi ratrok MEC constituency diring thengkur tirang arong Central School Eglavia Model Residential kikim kerang phan thom kep ketang asonsi thekpon long. La asonsi Dwar Baguri ke parlo diring angkang along KMSN School kawe theklong si Eglavia Model Residential School pipon lo. La so along diring aradatun aning arong chipipon lo la so along Karbeng Autonomous Council pen tong sekot pen tang ponang jipu mathalo. Bon tami kedamtang ahud banga khai pen Karbeng long along KMSN School nang kilirok ajok kosonsi laso school kipawede jima along news pen penangan nongnu josi penangan arnia phan sai pangton pon koklo. Laso along Karbeng Autonomous Council pen pupulam chethan ponsi puthot piniar ni an sai ke claim pon along phan thomkep asai an ke claim patang pon long lo. Laso along diring arat anparda Dwar Baguri arat pen Karbeng Autonomous Council kichari Dr. Tuliram Rong hang lapen Dwar Baguri MEC anparta Karbeng Autonomous Council Education EM Richard Tokbia phan diring arat pen kawipin adim kachingdur asai nang kedeng pipon ke churo par piglo pusi kachuro pajerpon diring along ekalabo school kim bom pu birta long sinang le tungke hum report la sela pangso school kikim bom lake non 30% an lo kasi ningkan hini asapo banga khai ateng pasik sak pen jok mate la kikim adim ta inglong aklam ka lidet pen jok ningkan hini ne ningkan isi niang angbong ke la soda kim ke ington kok lo la sia ko non kim thulo non kikim bange continue lo la bange ene ke 26 March an patangi mane patang nangi pusia guideline ro central pen ke lasi labang so school nangke kim lake non BJP sarkar lapenan par hetame Karbeng long Autonomous Council kichari ake hai Dr. Tuliram Rong hang lapente Dwar Baguri anpar hetame Dwar Baguri MEC anpar hetame Karbeng long Autonomous Council along sitame arpu kido education EM sar Richard Tokbi alang litung kabor ipen ajok nelitung Dwar Baguri angkang kipap hinai mate kipap hihup inglong adim atok adim ta labang so school nai kimpot nelihin pensitame akeru pilo la pente diring arat pensitame nelitum akeru pipajur. News report Karbeng Long Live.